laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe, mi salmini on salminango islam. mi hurike on, mi landike on siiɗon e jamu onon e ɓeygureji mon ka wonirɗo wo ka wonirɗon. haray ko teddungal e moɗon, ko tooli moɗon e o radio men Fotten Gollen FM Sande.9. haray hande ko musidɗo moɗon, ko gueɗaljo moɗon, ko taalibajo moɗon woni ka radio ɗo, maketeɗo Mouhammadou Julde Diallo Bagnal Labe, andiraɗo Bagnan Technology Service. haray ko teddungal e moɗon, ko tooli moɗon. haray karamokoɓe men ɓen Cheikh Mahfouz Ba hande ɓe hettaki, ɓe senaki, ɓe maki haray yomi arumi lontoɓe. haray noon wona saabu gaynugol angol, ko saabu humpitagol maɓɓe wondema si tawi ɓe nulilan haray mi waɗay ko ɓe nulinmi kon. haray noon miɗo salmina on, miɗo lando siɗon e jaam onon e ɓeygureji mon. haray hiɗen weltano Allahu subhanahu wa ta'ala, hiɗen jarnamo e ɗi nemaji makko ɗuɗuɗi ɗi o nemini en. hiɗen weltanomo, hiɗen toromo ko heddi kon kadi waɗiren sabu makko. haray musidɓe julɓe tedduɓe, weltanoɗen Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu on o nemini en nemaji ɗuɗuɗi ɗi en wawata lintude, ɗi en wawata limude, ɗi en wawata andude embere muɗum. kono wakkiloɗen waɗen ko anduɗen kon, ɗulle ko honɗum ko wakkilagol rewamo, wakkilagol iwtira ɓawo nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o holli en wondema si tawi en iwtiri ɓawo makko haray en malama, sen iwtiri ɓawo makko haray en daɗay, sen iwtiri ɓawo makko haray hakkude men eɓe wuurden ɓen kañum kadi wona e kisal e daɗal. haray musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen weltano Allahu subhanahu wa ta'ala. weltano ɗenmo ko hatti e welo welo nemaji ko nemini en kon no ɗuuɗi. wakkiloɗen jarnenmo e ɗi nemaji makko, wakkiloɗen waɗen ko wi kon. hiɗen gelani hoore meɗen ko ɗum wonɗen e fillitade ka fatiha, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. haray wattana yiila musidɓe julɓe tedduɓe, wakkiloɗen e ngal dewal, ko dewal ngal woni kisal, ko dewal ngal woni daɗal, ko dewal ngal woni malal, ko dewal ngal woni wallaygal, ko dewal ngal woni nafaygal, ko dewal ngal woni ko wallitoto on tigui e gurdam makko ɗan, wallitomo e programme ji makko ɗin fof, wallitomo kañum kadi ñande o ƴettitoya hara toujours ko e ballal moƴƴal o woni, o wonoya kadi e moƴƴuɓe jokkunoɓe ɗum. yo allahu on newnan en ɗum. haray si ɗum ɗon feƴƴi, hiɗen weltanoɓe karamokoɓe meɗen, hiɗen weltanoɓe, hiɗen jarnaɓe, hiɓe wakkilani en, hiɓe jannude en, hiɓe wajade en, hiɓe hutubande en. haray tigi tigi on weltanoɗen ɓe, wala weltanoɗen ɓe karamokoɓe meɗen, jarnen ɓe moƴƴa, etoɗen, wakkiloɗen, waɗen koɓe woni en e makande kon, waɗen koɓe woni en e yamirde kon, wakkiloɗen, anden tigi tigi on ɗo neɗɗo julɗo on ko ittirino o rewiri Allah makko o wo o ɗofti nelaɗo makko on, ko ɗon gurdam makko ɗam moƴƴata. haray musidɓe julɓe tedduɓe, wakkiloɗen, jarnen Allahu subhanahu wa ta'ala, rewen Allahu joomi men. haray si ɗum ɗon feƴƴi, hiɗen weltano ɓe musidɓe men, ɓe anditande ɓen ɗum ɗo, ɓe waɗan ɓen o radio gira ka hooreɓe maɓɓe ha ka hikkiɓe maɓɓe ha e journaliste ɓe maɓɓe ɓen. haray tigi tigi on ɓeɗo ɓe waɗani en hunde mawnude, hunde labande, hunde wonde e nafude, hunde wonde e gollude. haray tigi tigi on enen kadi wakkiloɗen, waɗen ko inde radio on wi kon. haray ɗo geeli inde makko nden ko Fotten Gollen. haray noon wakkiloɗen Fotten Gollen dina kan, wakkiloɗen Fotten Gollen no o radio ɓantora. ko honno ɗum gerdete musidɓe julɓe tedduɓe, radio on hino nafi en, enen kadi wattana yiila nafenmo. ko honno ɗum ɗo wawata wonirde, haray musidɓe julɓe tedduɓe, wakkiloɗen enen kadi honno nafen o radio, ko honno wawitemmo nafirde kaka publicité ji meɗen, ka sport ji meɗen, ka konno fuy kumpitale meɗen ɗo yen préfére radio ji goo, wakkiloɗen aren e o radio ɗo, wakkiloɗen musidɓe julɓe tedduɓe,
ɗo en waɗoy nokkugo ko waɗaynoɗen ka radio ɗo nafa en ɓayru en felliti wondema o radio ɗo no nafude en haray wakkiloɗen arten e makko aren e makko nafenmo adden publicité ji men ɗin ɗo si tawi en wawata addude publicité ji men ɗin saabu nde tawde hara enen wona ka ɗum ɗon wonɗen woni wonɗen e gollude kono hawnaki no tawa hiɗen mari musidɓe wonɓe e julade wonɓe e gollude ɓe tawata hara si ɓe addi publicité ji maɓɓe ɗin ɗo ɗi waɗama ka radio fotten gollen ɗo Sandé.9 hara ɗum ɗon nafayɓe ɗum ɗon wallitotoɓe ɗum ɗon kañum kadi waway wallitade jama on ɓe humpito fi maɓɓe ɓe anda ko ɓe woni e yeeyude kon ɓe anda no ɓe woni e yeeyirde noon ɓe anda ko honto ɓe tindete e muɗum radio on ko radio moƴƴo piriji maɓɓe ɗin kadi wona sattuɗi piriji maɓɓe ɗin kadi no moƴƴi par rapport e honno e goɗɗi goo wano min Mouhamadou Julde Diallo Bagnol Technology Service ɓe waɗanilan ɗo publicité ɓe waɗanilan ɗo sport on o nafimi moƴƴa woɓɓe iwayno ka muuti ɓe ara mi gollanaɓe hara ko saabu sport komi waɗi kon ka radio fotten gollen ɗo haray musidɓe julɓe tedduɓe meɗen toro on meɗen jeeja on wakkiloɗen wallidiren no o radio wonira ko wiyete kon fotten gollen Guinée haray wakkiloɗen moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe si tawi an ala hiɗa mari musidɓe hiɗa mari jatigiɓe hiɗa mari weldidaɓe e muɗum wakkiloɗen en fof men adden sport ji ɗin ka radio ɗo etoɗen no o radio ɓantora etoɗen no o radio avancira etoɗen no o radio kelɗira ndaare musidɓe julɓe tedduɓe o ɗo woni radio mo tawata ñande o ñande himo mari programme islam ñande o ñande himo mari programme islam programme ji islam ɗille e makko hino nafude moƴƴa noon jama on no jentade ɗi ɗo hiɓe jentade ɗi ka l' intérieur hiɓe jentade ɗi ka extérieur haray wakkiloɗe musidɓe julɓe tedduɓe etoɗen considéré radio fotten gollen Guinée enen kadi wallitoɗe radio on ɓayru radio on no wallitade en haray musidɓe julɓe tedduɓe si en walli radio fotten gollen Guinée haray ko hoore men walluɗen minde ɓe waɗannolan ɗo sport on Bagnol Technology Service hiɗon nana sport on haray service amen on haray so noddi numéro 664 33 06 56 on hendoto ko woni kon ka service on no jannude ino wallitade haray musidɓe julɓe tedduɓe wakkiloɗen wallitoɗen radio fotten gollen yo Allah on newnan en ɗum kamɓe kadi udditoɓe radio on kamɓe wonɓe gollude gaɓen ɓe fof maɓɓe hiɗen toranoɓe Allahu subhanahu wa ta'ala yo Allahu waɗanɓe barke e golle maɓɓe ɗen yo okkoroɓe kala ko nafata ɓe adna e lahira o dandaɓe kala ko lordata ɓe adna e lahira o waɗana en ɗum ɗo kadi en fof meɗen haray so ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen weltano Allahu subhanahu wa ta'ala weltano nelaɗo makko on haray wono wirɗen noon ko musidɗo moon maketeɗo Mouhamadou Julde Diallo jibinande Bagnang Labe haray ko kanko woni ka honno ka studio ɗo hande ka radio fotten golle Guinée haray musidɓe julɓe tedduɓe haray temmen on hande ko honɗum wonɗen e yewtude ko fii ko wonɗen e gollude kon fewndo ɗo ko en wawata wonde e ɓaawo mum kon ɗulle ko honɗum ko ndi jawdi haray musidɓe julɓe tedduɓe ndi jawdi neɗɗo wawata wonde e ɓaawo mayri hiɗen reeni ko fewndi kon hiɗen reeni no woniri noon haray wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe haray hiɗen suuɓi o temɗo hande fiindi jawdi ko ɗum wiyete mal ka arab haray tigi tigi on hiɗen andi fi jawdi nin no yewta ka alqur'an fi jawdi nin no yewta ka alqur'an haray wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe ɓattoɗen radio on jonnen haqqille men ɗen jonnen honno programme ji mon ɗin fof e jentagol ngol fiye wawu jentade faamen naftoro en ko wonɗen e yewtude kon amma wonɗo yewde on wona honno kelɗuɗo wona hattanɗo e programme ji ɗin kono so yii toon faljere hiɗo wawi faljutudemo ɗo hiɗo wawi noddudemo kadi ka numéro makko faljitonmo 664 33 06 56 haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen continue yewtere men ɗen après si wonoyi moyen 15 wonno en wawayi jonnude numéro ji ɗin hatta noon jonnen numéro ji ɗin kenente jama on composé ɗi mara haray numéro ji kaɓe wawata noddude ɗon numéro ji standard on ko 657 sande ma 664 87 49 58 haray eɓɓane kenente ka wonoyi moyen 15 o haray on tuma en wawa humpodirde haray meɗen jentiti on inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe haray weltanoɗen Allahu subhanahu wa ta'ala si tawno Allahu subhanahu wa ta'ala addanano en ndi jawdi o newnani en yen wawu ɗaɓɓude jawdi ko honno gerdayno ɗen sa yiino ko goɗɗo jogui ko honno wawata hendorde ko jogui kon sa yiino ko goɗɗo mari ko honno hendoraynoɗa ɗum harayno wona ko gasayno kono weltanoɗen Allahu subhanahu wa ta'ala o addani en ndi jawdi no mari nafoore ndi jawdi no mari
ko wawata en wallitade yo allahu subhanahu wa ta'ala o newnan en ɗum. haray allahu subhanahu wa ta'ala on o holli en wondema o yewti en fi jawdi nin ka alqur'an nokku ka o wi en bada audu billahi min alshaytani irrajim wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun adim. haray felliti e andon pelleteɗe jawle moɗon e ɓe ɓiɓɓe moɗon ko fitna wonande on. haray noon kaka allah woni joddi mawnude ni. haray ɗum ɗo o aya qur'an ɗo wattana yila e makko tasko ɗemmo miijito ɗemmo artirenmo ka haqqille meɗen. haray tigi tigi on neɗɗo julɗo on si o taskike alqur'ana on o wawa heɓude nafoore molanande moole yo allahu on okkora en nafoore ko heɓa ton kon ka qur'an. yo allahu subahanahu wa taala on faamin en o arsika en gollitirgol. allahu on o daalani en o aya ɗo fellite andon jawle monɗen e ɓiɓɓe monɓen ko fitna wonande on. kono noon kaka allah woni haray joddi mawndin yo allahu on okkor en joddi woni ndin ka makko. haray musidɓe julɓe tedduɓe huule allah ando wondema jawdi koko hana ɗaɓɓede. allahu subhanahu wa ta'ala on o holli en wondema ko yen ɗaɓɓu jawdi. ɗum noon hiɗen andi landaɗo o landaɗo fi affaire jawdi nin si hino moƴƴima si moƴƴama si no mari nafa ma si lorray siko marɗo faamu o yettoma jawdi no mari nafa. ɗum no laaɓani en hande ɗum hiɗen felliti ɗum ɗon ko honno fewdorɗen e ɗaɓɓernden konakiri ɗo. hiɗen andi en fof men hiɗen jokki ɗaɓɓernden. haray noon musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗanke noon ko tagiraɗum yiɗugol jawdi. jawdi ndin noon haray si on tigi no yiɗi ndi ko yo watta yila o eɓɓana no jawdi nin heɓorta noon hara kono moƴƴiri. ɓayru allahu subhanahu wa ta'ala on o holli en wondema kon yiɗuɓe jawdi. wala tutu sufa o holli en wondema bada audu billahi min alshaitani irrajim wa tuhibbuna almala hubban jamma inna al insana li rabbihi la qanud wa innahu ala dhalika la sahid wa innahu li hubbi alkhayri la sadid. haray kanko allahu subhanahu wa ta'ala o holli en wondema hiɗen yiɗi jawdi. haray noon ngol yiɗugol men jawdi wattane yila hara en feƴƴintinali ɗum wattane yila. assalamu aleykum. assalamu aleykum. tanamu excellence balde tanala toon hiɗon e jam ɓeygure mon o fula kuy nam awa on jarama o weltanama haray nam amin nam awa on jarama wi albarka o nam ɗum ko noon woniri haray on weltanama awa on jarama buyi o weltanama yo allahu subahanahu wa taala o yoɓoen en fof men ko ɓuuri e moƴƴude e joddi o koren ko nafata en aduna e lahira o fewnana en ɓeygureji men ɗi. haray o weltanama on jarnama haray tigi tigi on musidɓe julɓe tedduɓe ko noon woniri. allahu subahanahu wa ta'ala on o holli en hiɗen yiɗi jawdi enen tigiri e yii ko honno haaka yiɗuɗen jawdi ɗon. haray noon wattana yila moƴƴa faamen wondema ndi jawdi ndi wonɗen e ɗaɓɓude ko en andu ɗo ko en landitoyteɓe fi ndi jawdi ko en landitoyteɓe fi ndi jawdi landiteɗen fi ka ɗaɓɓuɗen ndi ɗon landitoyeɗen kadi fi ka dépense uɗen ndi ɗon. haray wattana yila e ɗum ɗo nde hiɗen ɗaɓɓa jawdi ndin faamen wondema tigi tigi on ɗo jawdi ndin ko ma ɗaɓɓiren ndi no ndi hana ɗaɓɓirede noon. si en heeɓi ndi kañum kadi ko ma dépensen ndi kadi hana dépensede ɗon. neɗɗo on si tawi o wawali waɗude ɗum ɗo jawdi ndin o ɗaɓɓirindi no o ɗaɓɓiri wo o wattanali yila no ndi heɓora no dagori haray tigi tigi on ko o perduɗo. ko honno noon julɗo wawata wattanirde yila o heɓa jawdi makko ndin ka dagi ko si tawi himo etade no o jangira diina makko kan. ko si tawi o jangi diina makko kan o faami diina makko kan o wakkilo o ɗaɓɓa jawdi ndin no dagori. musidɓe julɓe tedduɓe buy emen ko julaɓe haray noon defte ɗen fankali fi julayagal karama koɓɓen fankali fi ɗum karama koɓe men ɓen ɓe wajiki en fi ɗum fewndiɓe ɗo ɓewwo feƴƴuno ɓewwo
ɗum no fuɗɗi e nelaɗo men on muhammad sallllahu alayhi wa sallam hiɓe yewti en fi julayagal haray si tan men on premeti en yewtoyay joni fi ko honɗum allahu subhanahu wa ta'ala on o yewti en fi julayagal ɓay noon en buy emen ko en wonɓe julade wakkiloɗen juloroɗen no moƴƴiri ɗaɓɓiten defte julayagal ngal ka yewta toon janggen ɗum faamen ɗum hara en wonali tun mone no jawdi ɗuuɗira hara en wonali tun no jawdi ɓeydora jawdi ndin ko dagidi ndin nafata ko dagidi ndin wallata ko dagidi ndin ittata lorra ko dagidi ndin nafata jommum ko dagidi ndin wallito on tigi ko dagidi ndin nafatamo e gurdan ko dagidi ndin kadi nafoytamo si o feƴƴini si tawi on tigi feƴƴini o acci jawdi dagidi ɗo haray toujours ko malal o mari toujours ko daɗal e kisal o mari kono si o acci contraire ɗum ɗon on ga haray ino hulɓinanimo ka o tawteta toon ino hulɓini kañum kadi acceteɓe gaɓen haray wakkilo ɗen yahen ka defte wakkilo ɗen ɗaɓɓiten karamokoɓe men ɓen ɓe janna en fi ko honno jawdi ɗaɓɓirte karamokojo men goto himo janni en e deftere tosokere wonde nde wiyeten nden akdari himo wi en ɗon la yahillu li muslimin an yaf'ala filan hatta ya'lamu hukumallahi fihi sellanta julɗo on ka o golla golle wo golle ha o anda ko honɗum woni ñawore allah e ɗe golle ɗo ɗum ɗo haray holli en sellantama ka juloɗa a jangali fi jula yagal sellantama ka golla e bureau a jangali fi ɗum ɗon sellantama ka waɗa kala hunde nde waɗata sina hara a jangan nden hunde ɗon enen tigiri ɗen andani hoore men kala ka gandal hunde nden hikki haray toujours utilise ɓe ɗum ɗon ɓen ɓe naftoray haray noon musidɓe julɓe tedduɓe wattana yila moƴƴa etoɗen janganen piiji ɗin si ara nen ɗi ko en wonɓe julade yiltoɗen ka defte yiltoɗen ka karamokoɓe men ɓen defte wonɗe e yewtude fi julayagal no ɗuuɗi so en ƴetti wano cheikh fawzani nde deftere nde ɓe windani en mulakkasol fiqhe nde docteur mouhammadouri bari woni en e jannude fewdo ɗo bambe to haray tigi tigi on wakkiloɗen etoɗen ɓattoɗen ɗin darsuji ɓen karamokoɓe meɗen e wowɓe wano ɓen ɗo wayi haray hiɗon geeli si tawi on tigi jangi fi julayagal ngal si o juli o daɗay riba o daɗay jamfa o daɗay lorrugol o daɗay soñjugol haray wattane yila jangen nden deftere e ko waytata waɗen wano minhajul muslimi on ha e defte julayagal no woodi defte hara ko fi tijara tum ɗe woni e yewtude si on daari ka defte o yiyay si on daari ka sitji kañum kadi o yiyay si on ɗaɓɓitiri ɗum karamokoɓe men ɓen o yiyay haray wattane yila moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe jangen fi julayagal ngal si aranel ngal wata en jaɓu julade hara en jangali fi julayagal ngal ko fi honɗum ko fi en wawu daɗude ka aduna ɗo daɗoyen kadi yawmal qiyama ko fi honɗum nelaɗo men on muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en wondema la tazula qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an arba'a sottinoyta teppere jiyaɗo on ha o lande piiji nayyi ɓe linti ɗon ɗin piiji nayyi ɓayɗo en raɓɓinɗinay woni toujours ɓe maki ɗon an mali min ayna tasaba wa fima anfaqa jawdi makko ndin ko honto o ɗaɓɓindi e ko honto kadi o dépansidi musidɓe julɓe tedduɓe ɗaɓɓiren ɗe jawle no haniri dépensen ɗe kañum kadi no haniri neɗɗo on si o ɗaɓɓiri jawdi nin no boniri haray tigi tigi on bonnere makko nden ɗuuɗay ɓay o tawete hay bonnuɗo hoore makko neɗɗo on si ñaami ko harmi koko harmi haray newantomo waɗugol mo ñaami ko dagi ko waɗugol haray ko dagi newantomo waɗugol haray musidɓe julɓe tedduɓe wakkiloɗen ɗaɓɓinen ndi jawdi no dagori wata en ɗaɓɓirndi no harmiri si neɗɗo on ɗaɓɓiri jawdi nin no harmiri haray o ɗaɓɓani hoore makko sonja o ɗaɓɓani hoore makko lette o ɗaɓɓani hoore makko ko nafatamo o ɗaɓɓani hoore makko ko tampintamo ka aduna makko ɗum ɗon kañum kadi haray tampinoyemo ka lahara makko haray musidɓe julɓe tedduɓe ndi jawdi wakkiloɗen ɗaɓɓiren ndi jawdi no haniri dépensindi kadi ka hani musidɓe julɓe tedduɓe si allah nemini en jawdi o okkori en jawdi ndaren ka dépensen ndi jawdi men fewdo ɗo ni hiɗen dépensa jawdi kadi hana dépensede wano o ƴawtugol keyguɓe musidɓe julɓe tedduɓe ndaren ko honɗum sari on yamiri fi ƴawtugol keygu ƴawtugol keygu si sodanama compileji wasi tawi wondema haray ko jombowo ma si ɗum sodiranama ñameteji wasi woni ko peera woni e wadde si ƴawtugol keygu ngon sertali e peera ndaren so en hawrodiri e bindi musidɓe julɓe tedduɓe
dépensugol fi ƴawtugol keygu haray ɗum ɗon no tawa e bonnugol jawdi reeno ɗen e ɗum rento ɗen e ɗum rentinen kadi ɓen guureji men ɗin ɓayru si en daɗi en dandali haray moƴƴali wattana yila moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe no woodi nokkeli ɗuɗuɗi ka wonɗen e dépensude jawdi hara tigi tigi o wona no moƴƴiri surtout telemma ka ɗaɓɓugol baraji kala ka dépensuɗa jawdi ma ndin fi ɗaɓɓugol baraji hara ka wonɗa e ɗaɓɓude baraji ɗin ɗo wona allahu subhanahu wa ta'ala on yamirma ɗum wona nelaɗo ma on ɗoftiɗa e ɗum konko wonɗa e wadde ɗon koko nelaɗo muhammadu waɗali koko sahabaɓe maɓɓe ɓen waɗali si a dépensiɗon jawdi ma fiya heɓu baraji haray a bonnu jawdi ma ndin ɓayru pellet mo itirali ɓawo nelaɗo men on muhammadu sallllahu alayhi wa sallam haray ko o perduɗo haray musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila e nder nonde ɗaɓɓere jawdi no tawa e piiji ɗiɗi wonɗi en e lorrude ka ɗaɓɓere meɗen rento ɗen kadi e ɗin piiji ɗiɗi wonɗi en e lorrude ɗum ɗon koko wiyete kon guddendi e ko wiyete kon ndereraku wattana yila wata en jaɓu wuddude wata en jaɓu reere duɗe neɗɗo on si tawi o reere ɗi o lorray so o reere ɗi o soñjay so o reere ɗi o tampinay hay hoore makko allahu subhanahu wa ta'ala on o holli en wondema wata en wuddu yo en wonu okkayɓe yo en wonu moƴƴotoɓe e jama on nokku ka o daalani en bada audu billahi min alshaytani irrajim wala yahsabanna allazina yabhaluna bima atahumullah min fadli huwa hayran lahum bal huwa sarran lahum sayutawwaquna ma bakhilo bih yawma alqiyama allahu subhanahu wa ta'ala on o holli en eko famuɗen kon e o aya ɗo wondema wata en jaɓu wuddirde jawdi men ndin si en heeɓi jawdi ndin wakkiloɗen dépense ndi kani handa dépensede ɗon wondema wata en jaɓu wuddude si tawi tun en wuddi en lettiroyte konko wuddirɗen ɗon ñande dargal haray guddan no hulɓini si ɗum ɗon feƴƴi ndereraku ngun kadi no hulɓini haray wattana yila kañum kadi e ndereraku nelaɗo men on muhammadu sallllahu alayhi wa sallam heɓe haɗi en ɗum nokku kaɓe maaki wattaqu suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en o hadis maɓɓe ɗo wondema rento ɗen e guddan ko guddan halkunoɓe ya feƴƴunoɓe ɓaawo enen wata en jaɓu wuddude guddan no hulɓini no woodi wonɓe wuddanɗe ɗe guure mum wuddana kawtal mum wuddana jooɗodal mum wudda ha wuddude hara yiɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala on yo yiltuɓe ɗum ɗon o waɗa ɓe yimɓe moƴƴuɓe okkayɓe ko hani okkude kon haray musidɓe julɓe tedduɓe wattana yila moƴƴa wakkiloɗen hulen allah ɗaɓɓen ɗe jawle ka dagi wata en jaɓu ɗaɓɓude jawdi ndin hara kono boniri ɓay noon en buy e men ko en wonɓe julade nelaɗo men on muhammadu sallllahu alayhi wa sallam hiɓe yewti en fi jula yagal hiɓe maati albay e ani bilkhiyara ma lam yatafarraga fa in saddaga wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadaba wa katama muhigat barakat bay'ihima ɓe watti ɗon kadi e maku maɓɓe goo kadi attujjaru humul fujjaru yawma alqiyama illa man ittaqa allaha wa barra wa sadaq haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗe a ɗo onno o hadis nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗo oɗo kadi o holli e wondema wonɓe e yeeyodirde ɗen ɗiɗo hiɓe suɓina fanninɓe sertali si tawi on tigi gongi ka julayagal makko allah waɗay barki e julayagal makko ngal si tawi on tigi feni ka julayagal makko o suuɗi ko woni e yeeyude kon ayyibe on o yeeyirino dagorali o janfike ka ngeygu makko allahu subhanahu wa ta'ala on ittay barki e ngeygu makko ngun haray noon musidɓe julɓe tedduɓe si allah itti barki e ngeygu ma ngun hawnaki an ronka faamude ɗum telen maka yi'ugol ɗuɗugol jawdi ndin kono si barki ala e hunde haray nde wawata nafude 1000 franc goto marɗo barki no ɓuri 1000 to milliard ji ɗi ala barki haray musidɓe julɓe tedduɓe wattana yila moƴƴa e fii ko wiyete barki haray noon neɗɗo si heɓi barki haray o malika aduna makko ɗo o maro yey kadi ka lakara makko wakkiloɗen moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe etoɗen faamen wondema barki koko ɗaɓɓete ngal julayagal meɗen wata en ekkito tun julayagal ngal fiino mbuuɗi ɗuuɗira no ɗi ɗuuɗiri wo hiɗen andi enen wonɓe ekkintinde ngeyguɓen
e wi'ay paykun kun ekkitaten kun oɗo ñawlatake ko oɗo ñawlete simi tawi mbuɗɗin perdi ko ni e ni e ni kono hara yejjiten ekkitirgol mo no mbuuɗi ɗaɓɓirte yejjiten enen kadi ekkitagol no mbuuɗi ɗaɓɓirte haray ɗum ɗo no hulɓini ko honɗum wawata en ekkitatude ɗum ɗon ko si en yiltike ka defte ko si en jangi defte njulayagal ngal ko ɗon waweten andude ko honno ɗaɓɓirten joni noon e nder ko ɗaɓɓeten wattane yila moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe ande wondema haray dow ɗaɓɓere nden on tigi koyo rento e riba mo jangali noon fi ngeygu o julike kara han o daɗirta riba noon no hulɓini allahu subhanahu wa ta'ala o dalani en yamhaqu llahu riba wa yurbi sadakat haray allahu on no bonna fi riba himo ɓanta fi sadagaji ɗin haray noon musidɓe julɓe tedduɓe fiiɗon ɓattino radio mon fotten gollen jine wattane yila ɓurton ɓattade haray hiɗen andintina ɗo ka riba woni e heɓade kaw no newori haray tigi tigi on en torike joganiɓe en téléphone ji ɗin yoɓe watta yila nde ɓe innayi en ñawlo wata en ñawroro riba si a ñawlike selcom ma ariba ma intercel ma orange a ñawlike ɓe 1000 francs ɓay tun ko 1200 yoɓitoytaɓe ma 1100 francs haray tigi tigi on a waɗi riba hiɗa tawa kadi e waɗɗo riba on kamɓe kadi hiɓe tawa wata en ñawlo société ji ɗin wata en ñawlo société ji téléphone ɗin haray wakkilo ɗen ñawlo ɗen goɗɗo goo 1000 francs sodanen ɓe crédit kamɓe kadi wonɓe wadde ɗum ɗon ɓen yo allahu on newnan en ɓe sanza ɗum ɗon ɓe watta en ñawlude kono harana riba ɓe ñawlirta en ɓay hiɓe wakkili ha hiɓe okkorde en hiɓe nafi en haray tigi tigi on wattana yila hara en ñawloral ɗo riba si tawi en ñawlatako wata en eto kadi ɓeygure men nden ñawlo crédit ji ɗin ka téléphone ko ñawlotoɗa ɗon ɓe innay tun ya ɗibbu star ya ɗibbu ɗum ɗa ñawloɗa si a ñawlike ɗon andu a naati e riba haray noon ñawlogol maɗo 1000 francs ma 2000 ɗum ɗo si eɓɓidirama wasi a waalodi e nene ma ñande suumaye haray tigi tigi on sitta si a noddano téléphone haray reeno ɗen e ñawlagol ñamande riba ɗum non woni ka téléphone wo woni nokku gowo kala ñamande ñawlande si tawi tun woni nde addoyay intérêt mi ñawlima 100 000 a yoɓitoyaylan 110 000 ma no woniri e ko ɓeyda ɗon kon haray ko perdi jommum ko riba allahu on noon holli en wondema tigi tigi on o bonni fi riba on o ɓantay fi sadakaji ɗi haray musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo si ɗaɓɓiri jawdi no dagori haray ko hoore makko o nafi o nafay hoore makko o nafay ɓeygure makko nden o nafay kawtal makko ngal o nafay nafude o nafoyay hoore makko hay ñande o feƴƴinoyi haray tigi tigi on ko nafa o woni e heɓude musidɓe julɓe tedduɓe ɓayru tun hiɗen andani hoore meɗen hiɗen yi'ude hiɗen tinude ɓe wonɗen e surroyde ɓen en ala e surrudeɓe e jawdi haray faamen wondema ɗaɓɓugol ko tawoya ka Allah ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude haray faamen si tawi on tigi ɗaɓɓiri no tawiroya ton haray ko ɗum ɗon ɓuri mo moƴƴande kono si neɗɗo wallindinama ka gaɓuru makko e mbuuɗi ko ɗi ɗuuɗi wo ko ɗi ɗuuɗi si tawi tun haray wona honno haray ɗon ɗin ɗon ɗi nafatamo haray ko perdi mbuuɗi ɗi hiɗen andani hoore men ɗum ko honɗum nafata on tigi ɗon nden ñande koko waɗno ko moƴƴi kon hiɗen reeni hiɗen wattinoyde jama on hiɗen andi ko honɗum ɓe woni e naɓorde ko kasange on tun ɓe woni e naɓorde haray noon ɓay ko wonɗa e ɗaɓɓude koko accata ɓaawo ga si tawi wondema a acci ɓaawo ga hara wawatama nafoyde ton ɓayru nafoyima wo si ta ɗaɓɓiri ko laaɓiri a dépensi kadi ko laaɓi haray wattana yila musidɓe julɓe tedduɓe wakkilo ɗen ɗaɓɓiren no moƴƴiri dépensiren kadi no moƴƴiri haray seede mo ɗaɓɓi jawdi harmundi ko hoore makko tawa o fuɗɗoto lorrude nelaɗo men on muhammad sallllahu alayhi wa sallam hiɓe makani en kullu lahamin nabata mina sohot fannaru awlaabi kala ɓandu janɗirndu ko harmi haray ko yiite ngen handi e mayru o hadis ɗo wattane yila e makko kullu lahamin nabata mina soh fannaru awlaabi kala ɓandu janɗirndu ko harmi haray ko yiite ngen handi e mayru haray musidɓe julɓe tedduɓe 1000 francs wo 500 wo o fanɗi wo
o jamɗi o wata en jaɓu ñaamude jawdi harmundi. ñaamugol jawdi harmundi ko poson ko poson ko poson. ɓayru hiɗa fellitani hoore ma, goɗɗo jonnatama poson ñaama, wata o jonne jawdi harmundi ñaama. si a ñaami jawdi harmundi haray a harminani hoore ma aljanna on, haray ko yiite ngen handi e ma'a, haray wattane yilay ɗum moƴƴa musidɓe julɓe. hande sen ndaari wano madina hiɗe reeni ko woni e feƴƴude ton kon, hiɗe reeni no woni e feƴƴirde, e jattugol, e jamfagol, e lorrindirgol, e ballondirgol, e ɗaynindirgol, e yennugol, e tooñugol. haray ɗum ɗo hino hulɓini moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe. etoɗen ko ɗaɓɓe ten kon hara hino dagi, etoɗen ko ñaameten kon hara hino dagi. wattane yilay ɗum felliten faamen wondema nelaaɗo men on muhammad sallllahu alayhi wa sallam. haray ɓe holli en wondema ye en ɗaɓɓu ko dagi, ye en ɗaɓɓu ko dagi, wata en ɗaɓɓirno harmiri. wattane yilay ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe. haray wono sahabaɓe nelaaɗo ɓen muhammad sallllahu alayhi wa sallam, kamɓe hiɓe ɗaɓɓirayno no dagori, hiɓe ɗaɓɓirayno no dagori, ɓe dépensa kadi no dagori. haray wono andirɗen noon honno kamɓe sahabaɓen si en daari qissaji maɓɓe, en daarino ɓe feƴƴiniri, en taway tigi tigi on haray kamɓe on hiɓe wakkili ɗaɓɓirgol no dagori, hiɓe wakkili ɗaɓɓirgol no dagori, hiɓe wakkili kañum kadi dépensugol jawdi maɓɓe ndin ka dagi. haray musidɓe julɓe tedduɓe, wattane yila moƴƴa, wata en jaɓu ɗaɓɓirde jawdi ndin no ɗaɓɓirɗe wo. haray si en heeɓi kadi jawdi ndin, wata en jaɓu dépensude ndi jawdi men ka dépensuɗen ndi wo. si en dépensi jawdi men ndin ka dépensuɗen ndi wo, en landitoyte ɗum ɗon kadi. allahu subhanahu wa taala o daalani en ka alqur'ana makko, wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana sayatin wa kana saytanu li rabbihi kafura wa kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana bayna dhalika qawama. haray musidɓe julɓe tedduɓe, anden tigi tigi on dépansugol jawdi ndin eko harmi, dépansugol jawdi ndin eko lorrata julɓe ɓen. kala ko addoyɗa ɗo tawi ɗum ɗo no harmi, an a waɗiri ɗum ɗaɓɓirɗum jawdi, haray tigi tigi on a perdini hoore ma, a perdini kala utilisuɓe konko marɗa ɗon kadi. haray reeno ɓen e ɗum, wattana yila e ɗum. etoɗen musidɓe julɓe tedduɓe, jawdi ndin ɗaɓɓiren ndi no moƴƴiri, dépensiren ndi kañum kadi no moƴƴiri. ko ɗum ɗon woni ko nafata en, ko ɗum ɗon woni ko wallitoto en. haray musidɓe julɓe tedduɓe, si en warri noon haray en waway andude gurdam men ɗan ɗo tigi tigi on ɗaɓɓugol dow jawdi no moƴƴiri, ɗum no wondi e nafa. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.